de festivais é numerosa. Van bailar de seguido Muiñeira e Jota de Ferreira de Pantón, danza e música recollidas o ano pasado polo propio grupo de baile Xiar no lugar de Outeiro, Ferreira de Pantón. Danza de montaña bailada con zocos e na planta do pé. Fórmase con diversos cadrados compostos de 4 persoas e todos e cada un deles Ya me quedé